Ya, e fivilanga e fatalo fatu le tula le afiafi. Ya, ele swafa manu malo lo tato di o Yesu Keriso. E toi fatalo fatu ele pa ia male malo tato o fa fonga le tula le afiafi. Ya, o te loto o te le misi nana momoe le fiafi al po an po. Ina o mo tusia tato fasal longa ia pe al faiatu. O le natura lava nao so ta inga fa on po nei. Ya, e fa malu lua tua. Ya, le anga fiafi te fatalo fatu ai. Ia le nei afiafi malo le soifua malo le folau malo le tauatai tiute mfai wala ofenga i talofa ke pi nei tula le malo fresh mari ia fatalo fa tatu tunu o mafuta mani temi o le afiafi malo le soifua le tatu tunu i tatu se io magia ia lo waso ia e nei lo fa pe foi wa le anga le aso ia tatu se o magia ia ma saunga le muta tunu le ngate le ia o fa malolunga le tua ia toto le siso ngase ia pele foi siso sto ainga wa malanga limo le oti ia fa masi to i pe fa i situ ainga natulanga ia ai ka sia ia te sio man bi o moto le tula le fies oi le vanga lava na fa pe na o ia ainga o tia la o ponsa ia no le mala au pa ia le tua ia o le tia le maseua ia o le tau e velo le mani noa i leise fai loto pule lava le tua i on tangata ia e wato i wha whananga foi ia le nitu la le afiafi ia inga uma ia e mese usam tuangane le whanau i whaasino le tina ia fua mai re pine ia i nai tanu ngā manono ia o se tasi le tina matua foi le nei a inga lewa wala au ia i le tua ia whana ina i le tua ia le whanau ia e mese le ainga atoa ia uli masau ia le anga atu ia awale toi sau ninga tina ia e mese le whanau le tangi mai ala ia whaatau nuina ia whainga malanga i le lofu malanga leo le tua ia le ngata i lea ia o le se taimi o na tuina atu lea se tribute whapitoa foi ia se tasi foi o anko i pele ia te au ia pe ona langa mauwina ia i vaso mwai ia le fionga ti a kono malo malo ia to vi o mano pa ye anei taimi ia pe an fai atu le nganga la wal fia e se lo fia fa fi lo i o to ia i so taimi tato po klavi wa ana le fiono fai ia ona tato mafuta ia matato tadie fa tasi ia ana tato po klavi ia e masani ai i le aso ma le aso
Para mar ia tulanga le ia pe ona fa masin fa na tu le tua ia inis fe ainga ia pe ona inis ia inga na pe ise mai lu fa tasi lava le tamama tina te mitas tu tu no Facebook ia fa na te ma fa fa ne te mi ona ona vole do ala telefone pu se inga vole do ala telefone vole do ala luas futala ia po na fo wa we se mea fo les ka mai mea ana to ai oti ma fa le nei ainga nei le ngate le o sitina sa fa na ia masala wina tu tala na ele tatu news Palestine ya ai mani liu mai la o sitina I masana pepe ya le uta no fa pe mari ya tunu fa ye se mea fa tau dia to nei temi ya wa pe wale do la telefoni ya po wa o solo muli atu tu ai o solo le pa wala le ta vale no le telefoni o pa ula no na me o me fa ni pento o la ve fa o isa no o le si pe ya ko ke le fu o vinga era pa o ka vale ke oh my gosh pe o pe o ai e ma fa fole to telo tato e tato hier via fa le pule o ke le ko fiolo ma fa mo fa le lo o lo o tau nei fia o lo fale atu ai fua I pele ea le mana waola na o le tu o tele o tau miliona tangata nei la langi le au fia I mosio tātou atunu e pe o na whaatata tele o a inga le tia le au pomisa e ona ua e sea le mana waola le atua se itulo ia ai tau nei fia o na nai te maua le ona so I fo malolo ina le whaaftai te miuma la whaetai au wala vale mini fa iloa ile tua nights fa tia ia lana tausinga ia e pe wa sau no ai fu ia aval ni tu la le fia e la ona ia le fa no fa tasi tu ia le fa la na pe ona ma le fa tasi fu ia so tasi ma tu o ni se fu yo so ia le va ia tu i lunga pe ngat fa ilangi ia fa ma fana na vale tu ai inga e le ai lava se si tatu sulfa ai taimi fa penei taimi fa inga ta maftianga o na o lo tatu malwa pa pa le tu ali fa mambia fa ma fana le tu ai inga lo fa va ai mise lava ia o nai fa na we pe o na tu ua ia na o la tu ia ua bala awina le tu ma tu Malo ya o telefon rona ya tatu o statu talfefi ya tatu asfana so fu la tu ya mato e tatu o mali diu yo to paulo venio le aso la tu nilo lan ya ai la tu si talfefi ya to tero va tu wo no Facebook ya na lo fa matunia la tu so fu ala ngate lo tamaiti la tu asfana ma tu tatu pokala me o so fu mas fana yo o lango in malosi ele tatu freight plus ya mo uta fa mori mai na I Aukilani ina la tolala ina I le 1 pa 14 istamaki ina I Otara ya le skona sanga I todo lava mai tatu le Arata club ya talo fa le sunga le pule e fiona le pule ya pe nei le Arata yo nei assess mai fo ya ima talo fa pen ia ele ngata ele alfa talo fa tola fianga ya su lomo na te lo na pisi lava ia yo kiria se va terminei ia bisela fianga ele di fai pule a fo muy wen talo fa lava ia fa tatu mal tawau e lango ia tato fa mianga so fo mas fana o terminei ele ia o mai ni fa mianga so fo mas fana ia ai fia lava to fa manuia tu la so fo ia o le uso ia Valentina to vio severe ia tolu sufita usanga ia ile aso na nafi famamia le tua ile atuanga lo tolu sufita usanga ia te ile uso Valentina ia famamia le tua ile tua ia ala le ainga ia mesi le kalisia ia le tomlo finangalo ia sanga tului pe le tua ia le mano subtilo mesi le nganga ia mesi o tua tau singa ia o la fianga ia savea ia ana ia walo ia o le tu tala ina so la pe an fa ia tu o le o sponsor tanto pokalambe ia it's a tala fia lava pokalambe tu ina mai fa amlianga o e pe le ma mai ia tu o tanto pa anga ia ma fonga ina tu foi pe fa ilo atu ia wa lava ia le mai mo mai ia o le lalo langi atua ia I le fa ta wa foi la tu o le o fa popo so se fua le aso so fitu ne o Setema lua festival maliva ia fa ma lo foi
inai tina malato pepe fo le o tu eseina ia e pe ona iai ia le nei fo iaso ia e pe on fai atu ia semi ona avatu fo ile tatu tala mai Samoa ia se tasi fo o tala fa no i se tina tala vo lava mai le fangoli ia le wa mo ia le vala pa ia le tua ia no te mina tu eseina i malani pepe ia le wa mia fa tasi la o mo nei ngelu ia fa manuia ma fa mai se le anga le tua ia inga e mise lava o matu o le fa e me se to lua o le olo a wai atu ngalunga fa o te mi le ala wa i nei ia o fe loa i loi matu malingi matu o le opti ia fatalo fatia mila le mafuta mai maroto tu from Sydney te tele timo i Sydney temi nei ia nala mo tele timo temi nei ia masala tatu tau ia wale fai mai ia Sydney la tau ia mari fai mai makua ki kele o timo i Australia Sydney ia se fe tu ia tatu ia pole astu na mo ia o tala le tau pe on la moina ia matu mai e pe tau o tatu fatal malua le le Skyview Villas marita well venue in Aitia Pata tala tau vai ngo sa mo fa mo wina lo fisa vai tau afa lima ila fia finei AsoLua sufita Setema lua fesfluiva o winga le tau o awo sa vile vai to e lau po sa vile mai matu isae a ngai le tua o loa po sa vile mai saute isae o lo uftia e Samoa mo o polu vaenga matu sifo falfa pia manono e langi le lei ma lu le po sa sae saute sifo le pata sa fata si umo ai le fanga e ufitia sa vaenga le langi e a oma nai timu ai mole aso atai ao mo matu sifo falfa pia ngai manono o le ale le winga tau vanga na ai nei timu mai fa pe nai foi mo sa sae saute sifo ai mo sa vai po puleono matu sae sa le longa ngai sa le aula e langi le leima malu le po matu sifo avao a sau fale alupo e matele ina le lei winga le tau ai mo saute palaudi a ngai lata mani yafu e ufitia se vai ngal langi ao mana i timu ia mo le asa antai au le fa pea mai mo se vai o le lei winga le tau vanga na i timu ia e pea fai atu susu inga na le tau o lova ai le mato i vela la vole au au le po ua winter tatu ua winter Ana po ia matua lili ana po ele isa ili na ele kia sa ili ai ole makua ma po no se po wa lua i af karo fai mai palanke tapo api afan po ale me mali la tela tu fa fola nga lenga fa singa va ve usu ani tai ke la ko mai me vole le pini aisa o me ko man tu tela tu fa foi tai o mal de vela ele se me vole fa malama ke la ku sole pe vole lo pe wi o se pe o le la o tini sila o la tu pe o sa mix o tela tu le o sa o makua malulua po e pe fai lo me tai o maria matua malulua po fa ta se mata al me maria la mal o le vela yo le aka le lo pe o fasu ke diso malongo ki lo pe fi ki lo vela o ele mo me la talo ele mo man ke mi ala tulanga e sistemi e tamo me tanto te fole ngo tole la ya lo so fale la masalo kala ka ola la ko lo tama na ma tala tai wa ta wala mo ila to ya ole au fai wa ta lo famila mila ya me se Joe Willie ma lo la ma futa mai ya ila to ya lo ma futa mai ma lo la ta wa tai tim fai wa lo fenga ya to me lo kamo Joe Willie mai o ngano o ta ma ta lo ngo ista hata so ai fa mai si me ska ka sa la nga mista kako lesi o ngano lesi o nano lesi ya o ngao lesi ora ki le pe me si o lango to tele to ya ai lesi power me ya ole pe se safe ya o ke ya ya to tele la to se sero to ngola tu so fa ye pi fa ye fi fi ya o ke ya ai mana ya fatala facho wali o fatala wali ma futa mai ole masala ta sta put kalau si ya sa ta ka mi se o lo ma fa malu le tuno ya pe ono ya ta tu pa me la so nafi ya kalau si ya pe sto inana matunu also stay me ka lanki kala li mal fo mo fa lan ta mai kalau si ya sa mi corsia sao me fai ran kala sao arki kala ia le kala pese man tu e kele ngale sao lang pese ka pe pa uang ya de ata
ia pe le loru po pese ia pe ngalo fo ia ki mai talusia e sao ia tatu pokala me na ni tu la fia talusia e sao masala tau sta pese ta mo la to mo fa prasmina la to se fo masalo ai o fai lo va celebrate la se fo Jamalo Filippo le olai. Great, Jamalo Filippo le olai o vi che celebrate. Oh. Yeah, you're gonna say. Ahora ka ngako le mero kingi. Oh, for kello friends. How will I do it with a pegaro friends. Friends. Yeah, ma tu pe ona la Filippo Temini. Foi ona delícia sa fa Filippo ma ne mele fai. Talwa io le lo tara fa na fi me fa tu atos fulu muntu. Oi, ele se tala felele fa peo kau selu aku pe. Ai sila fia Filippo e moia. Ona ke pole e ona te wa halu ni halu ai lalo va ele te mai tai foi le lalo I fortou se fu. Ma surval. E ila loka e mai. E mai oi kua lipo. So ngale lalo mai. O e ma fu ai. O e ma fu ai. Le sa kala fai. Va ira a kiri kai ya. Walu makamu walu. Alu nge high school girls. Talo fa Filippo le rai pa fero ma futa ma termine ya ayo ke fiete malo na se fu. Ya atemne ya la ka pe se mala tu mana fa matuna la to se fu ele ngate le ya ole asfana na misia ole tu company lo malo se sta tal. Ala wa umo. Oh, Skyview Villa me tawo venue. I'm not old. I'm fresh and young. Yeah. Ya tu alanga na ke sa i Filippo lo la. Sa ni ya algo si. Yeah. Venue. Ayo mai la male to. Mau ngai. E mau ngai. Lai lo ngai ke mi. E mau fa ko e mau ngai. Ia le ke mai. Ba e ke me va ku nganga lo lai di malo Filippo mo. Patala fa tu mai ta mali na se fong ya masalo lai ni si dal ta ta ele tau nu mai lava ya fa na wai sa mo ya fa talo fa tu mai no malanga mangwia la ko e la ko kai ya na ya tangata ma na ya yo tangata fa business e fa mo e vele eu ta fa e fa fresh vele ma fa e pi oi fresh eu to mai foi lá e levo com fresh fo e fa ta mina tu ya oi fresh Eu sou aqui se ma fofoga lei pe wa. Ata forse pese ya yo. Awa. Vai lo mo finga uma fanga. Oi lo. Pero fa te pa esse que a o lua malo nango malo to tai lo pa esse ia ma cha wai le mai ma ngai le Mr. Ngano. Ko Mr. Ngano mai fo isso. A minha mana ia fai tas. Ia fai lu fai so lo pe wa. Fa sa oi fo le ngo le se chi le kafa alua lo le chi ale yo pe li wen le se mai ai choeli va tai lo ma futa mai me pisira taua o lo ma futa mai lo futa mai le pese la ta mo cho wali ya ma pa ese fatu ese ya pena fo ma mila ya ma to la to na lo ma futa mai no ta to website lo mai le ai o mo ya ko le makabon ka kilo mai Sio Collins. Foi ma futa mai yo ba. Silo mai o Oscar dia o Sio Collins. O Sio Collins que lo pe moi war que mingi. Lo mo fico valu iba. Eu kasi se fulu que as fulu yo isiaro. Por mere mama ba. Malu por tulang. Lai vela mo kwa papa vela isiaro que mingi. Meu po tulang o fa le tonu tama. Ona la ste minata mai la no ta no. Vai ser que alinga o malo ai o mai. Oi, ele lola igual mena de po le astula mo yei po fai langi fo langa. E ai, ele fala como se ele ai ok, era tama. Ela ale ma futa ma toti. Oh, e kal fai a tilo mai la. Ni no po fala vale uni. Tilo, e ai ele yo no kai mi, ai fa ki ngai nga ele ku ngo fu hai le. Au, vai yo. Ele kuia ni ka vai sole. Ai a fa na ma se ma futa mai wa le popo le tu ma o nei ya pa tu la mo yai. Me ai fa pere ya maka ka ko la le wa maka. Le dei alba me fai au ngi ko mamau. Ai ko kele yo la ko fia yo la male ku si fo di. Ye malama ko mer ka ko YouTube po le ala alu ngama pepe. Mole ko mai se ifal po kalame
ia o ku fa le fai ko la manga YouTube nga ai tanto mafuta lunga tanto pokalame la tanto si le pese foi mai fa awau tanto pokalame tauafiafi ano por mena o le fia mafuta me ia tilo manuma sio ka malo sio mamau so le se vai fa ka a te mele tatua tato pase foi mai e fa fangala ia i fa le fa malo mal fa talo foi tato company i fa lo at foi tato company Kelly, ma le pese ma tama fiana e pe le va forme na sa va te foi al tato la po Colombia te fa talo fa pe na futa ma futa mai ma lo la va fa tai la ma futa mai tamane io la tato pe me fa solo ya la ngolo tele la va tato po Colombia o fi fa ya ala le tato news o ko kai le telo tato news tamane la tato mai tato mari ya fa talo fa foi ya fa fi lo ya tu le tato company ma o nanga uma
o lo lango la ma losi le tatou tauafiafi ma LOABAY. Ia, ole I o atu le I se whatalofa fo'i ai misi o le anganga le whaaftaina ia tātou pisinisi company. Ia, e toi whatalofa te ailantou le whatoa mafuta mai ia pa ese whato ese. Rebecca Visesio ma lo lava. Julie Rob. Ia, ai mai se, ia, o ilantou uma, ia, lea ua mua I mafuta mai nei tātou pakalame nei o le tauafiafi ma LOABAY. Ia manuia lo tauafiafi. O le nei tula ia e moli le nganga le whaaftai ia misa whamalo ia le tātou Ako Group. Ako Group o lo au fia le Ako Chemical, o le Ako Motor Mechanic, ia ma le lātou mana I restaurant. Mo inga la le asi mai, ia aia whapeo na e mana o mia ni vai la awa wale fufuluina sa I tulo o lo maota ma lo lawa. Ia e misa le ofisa na ue vai atu a mata o na pifua. Ia ma whaatama ia fo inseti o le tali mo oe o le Ako Chemical. So toi ngā vai la au e ai ma le whainga ruinga wai ai le poto ma le silafia whaunga ina I vai la au ne ia e mese whai la toa lau whai whātoanga ia poso si vai la au lava ia mo mana onga ia awalo a inga e le ngā tailea a whapeo nau wha le tono lau sa ia o le tali mo o le Ako Motor Mechanic na le paula wale o whani sini o lo ima sini whaona po ne ia awale whani leo lau sa ai tau alunga I loa a whapeo nai fia tau mawhala wau maa no le ngatau mea ai o mea tau mafa sa moa e miso mea tau mafa o po nei so se teu te unga o ina le mana I restaurant funga le tui wha maloa tuai na fionga ia masoi ia mese o le pulenga ma leo finga luenga malo lava le sunga ia mawasa sawa le tātou Fexco Samo Limited le fionga ia mulipola ana rosa mulio o le toi tau whailo le tau tua le Fexco ia I Samoa e mese le Pasifika ma le lanolangi atoa mo so se leni o lo mana o mia ona lafo mai a inga ia tulu mau se e awala sa ngole bu vave toi whatutuaina o le Fexco tali mo oi po le Western Union se neni whaali liwina o le tali lava le mo e le Fexco wha maloa tua le pulenga mleo whenga luenga maloa le ngā lubue ine nei fo I AsoLua le tātou Cafe La Toronto whatua e Lucia Leota maloa lava na fionga e amtuana ai pulenga mleo whenga luenga maloa lava whaafitai lava le tautuaina le atunue ala le tātou fofonga tau mafa tui nā tu mole atu ui le aso le ngā tau o malu tai au dessert ia o tātou fonga tau mafa le aoli ma le afiafi whaamalia ina lo fina ngalo pe ai asi le Cafe La Toronto au te whatono lava le Fexco Samo Limited I nai sa le ufi e le mwhai o le misia ia le lau fonga fia le whalitua la le lei al misia mala nau finga luenga whai whenua ilo o atu ai tau alunga ele vai fiu a wā so se whale tono tino o le tali mo oe o le vai fiu a le Cafe La Toronto. Manuia ne afiafi, ia o le tātou Wilex, whatalo whai a Nathan a mese pulenga mo le whinga luenga malo lava, o ne ngalo sukalaki. Mo e pe lema mae lua anniversary ngawa ngalo, ai kangwa ku loe lau purse, wale lava tupe, ia pe kangwa ku kama loe langa wallet, wale ai, pa ai suruka lai ke aru whakau mere kokolo a chocolate nai le lata. Tu ai mas far rose, ia I se pele ia te oe. Ia o talin na whamama avenga na e vai ele koe ngalo I lau mana mea po lau pani popo po lau masi susu ia le mea lofa nei o kokolo chocolate ma le fua losa le lava mari o te leva pe ave fua losa o lau le se mere ako al fua losa o le whailongo le lofa tongi le rosa le ai yo nga woki ala le ungu te ia oi Fale ama me lau ka. Le o koe whapopo tu la pai. Filipole ala. Filipole ala iwa ava pe ala ka msawe mai langa lole popo. Susu. Langa lole popo. Mai le ala ma ela poco suma lie. Ba ile ala. Pi o sa yo le laka. Le Wilex. Le kumele. Le ko vaka los pusa sukala ki apo ai kofo ma flavors. Ai mai ma se no choose ingwe vengale e fu suma lie. Ai fa ka wa ma fa lo sa inga ma fa wango. Wow! What a celebration! So romantic. Oh! More than romantic. Any other word besides romantic? So beautiful. So powerful. Ale na. Ale mo mai si upo e fa nga fu ia pa nga mas susu. Ora koe mo mas susu nei yo. Le kele. Fale sainga. Oi, fa ku ia sola le fia ma tu. Ma ku sa mo mas susu. La le shape or mas susu. Fa ka fa. Ia ku sa la mas susu ia sainga.
so malau ai te mai Ai mafia fia fa pe. ia ai ko fia ai fo o ma kulis mai susu a fe mai e pa ko anga kai ka se mai susu tu fa mai Pe fa tusa na wa wala o fa nga le upunga le masisu. Fa tusa na le so ma lie o mana onga i le pele ya te oi. Ai onge la ko kongi fa lo sa mankua. E mo ki ngoa e ma kwa le anga a ko lo celebration po nga. Nanga le kasi al vai ala pani popo la le susu. O la fa pe o yo fa ala le umi. Ai le ai. Pe yo o fele le wa ke. o fele ta o fele mai susu ta wa tu le upu o ta ua nga le masi ia pe ta fo nga le susu ta o masi susu sau Wa ta unga le masi mo ki wa kuri o ro mo fo. Di na era masi. E malo. Malo. Tu langa nei ya ta susu ya ta fam susu. Pa fai o ngalo ya o le masi. O le pepe. Oi po fala bela tu o fai ta tu fata lo fai company. So. Ka lo ngai me lo le popo so. Wa ka lo le kokolo ani ka ko ni thing. Pe o upu mana fa matala ai le tato Wilex. Asi le Wilex no juice. Ya, ma mea o mawhapena mawai o le lata. Ma mea nea fiafi ni te. Parisi mea na wapapoto e mari awhia na ala whai sau propose. Ya, pe ala whai date, ke me lau date. Ma whai whasa mo le propose? Whamalama. Whamalama. Pe ia po lau whai tilo whai poipa. Ia wa pāsiang e mea puding. Ia, ole mea, mesa o mna oe mati mai tai. E pe suka laki na wai fie tamai tai. Ia, ma pasia foi tamai tai la tu suka laki voi lele. Ma nei suka laki sa mo pe e ta me tamai tai e solo mafu faudo loto ia te ia oi ai vai ngele tipo le chocolate va pegar le tipo lo volo ia voi ai vediamo le lui lo lai voi hai vediamo le lui mai fe mai ka mai se pese sulle beta proveni so mai lo ma ka ko dito voi vai coppe me ka ma lo me so hai tima tofa alo fotele atu. Ia, James Laupati, malo sai fua, Julie Rob, ia, viliamu leo lui ma ngafa, hai ngafa, wa maina atu nuu, ia te utoa lo au mawai watu, tele atata pa angalo mafuta mai atu nuu e mama. Fe mai la viliamu leo lui fe mai, esel le lua au le lei. Kua lalo, kuma wai lalo. Te mafuta atu nei Brisbane, ia na fta vale. Fa mai Stanley man. Ka se pese le ka u fa ngamlanga dia yo bisia si vaenga fa tala fa to china ya dia leota ya mese ya o le tautunga ya po le di mauri o sa moa ta o mauri na fa ngol tala fa me sa fefe fo le te fa ta sa wa lo te mo fa ni sa mo al te mine fa me no ta no fa me ya my I will come back o ka fia what if you me bo va kele that was a quick trip ya is like 2 days out bo va kele la va yaso because now my o fa lo fa mai o le fa mai sa o le mauri na le sa fa lan tala o so se mea o fa te na te di me la va ko la pa fango e kan fo ingo fo la pa fango le ila ele fa pengal mauri e dia se mauri fanga do Lega va ko le pa fango kusa ngamalanga me mauri nga fanga loa aku lo wale ku malo alanga ngo roanga le story nga malanga mai lo mangkuala bo lo ngela fai kai vai wa o mauri sawe ngo fa ku nga vai pe fo ya fai kai lo vai o lo ko dua fa ko sa mo ngale umal me ai sa stu ko malo ponga malanga wa malangkal ai la mo la pa fango solo mangkuala le me sang vai o ke ilong ko lo vai me ko kiki afala pa fanga hey no that's not for drinking fa tu lo lio yeah não foi culo Patu le malanga malu yo la to yo e boka apa pese malanga lu fai mai la welcome mai pe ta por pe ko fios o ko fia ai ta nu ole singali fa me sel mauri o so vai du ko la ko boga ta por pe king pe ai isa mo la fa dia kele king pe yo so Malo manuia ya lo fatele atu ba ngafeka sila kalau fatase tra yang ngafeka laida o tu le o tatu fatalu ka pari ngafeka lai kalau fa para ngam sis maria malo ngalu avele puisu ole pa fa mala pa pe
Ia o tu la. Lele mga whakaro. La tu whatalo for tu mari ia mana tātou company sila fai mai ia tu e tātou. Nga o kousel ko whaalavi se ka ko whakaro whakampangi. Se mo vai ka ko kala. Whatalo whatu le samo stationery and books, simply the best. You're the best. Ia so se o loa, polo wainga, you name it. O le mako e kele a whaatotonga ino maota malawa, o mukuka, so se vaenga, mea onga, so se tusi whaitau, o api, o penny, o sauce, ko inga stationery, maua o maina i le stab a wā lau whanau. O lau mana i lea. Ia, i se tau, whaamani e loto fe tau i malau se lin. O loo whaia lanto pa ua wā whanau, telefoni, mai o whapena, laptops, hard drives, o mea mo ape ngā, you name it. O le rofa makala le mau masingi wha o pongei. Mau o mai nā le sab, so na la lai samo nei, lo yeno la lai o kilani, ai me se o tutuila. Patalo whatuai, ia le fionga ya tu filau, po tutua lii, ai me se pulenga mla whinga luenga. Sa wai le tātou Pivas Boutique, lang malo se tātou tālai tālonga, tālofa Maria, ia o amene tu la, alofa tele atu, ia manuia ni afiafi, ia te o tō, ia, mo tau ainga ma le au whenga luenga ia i le tau tuaino la tulu e ala i so tuainga la mo pule tasi e whaitanga a loa ia ofu whai po ipo pe a whai o nei lo maso waso whapitoa o le Pivas Boutique le tani mo oi nai sa le ufi ia le vainga tonu lenga i eri susana o Samoa ai meso tonga fuafua le lofanga tonu leana i ai le Inter Island Asia ni e tātou nuai tau wha amni loto. Fa popo tra mari i tātou Pivas Boutique na ona fai latu speso i le astora i nei. Pela se vakuru me kama fai tau i fo. Le se fai nei kope fai tau nga. O le tātou announcement na le fai ba ma tele mo tātou e o le o malanga mai. Pena fai mara i tō o ma tātou. Koe wha ngoa o loko loba e kui sais. Announcement. I will be selling all of my puletasi and dresses this coming Saturday, 21st. Sizes range from 10 to 12, but majority are stretch material and can be altered on the spot by our seamstress in store for only 10 tala. The sale will be located at our main branch in town at the Pacific Building across from Ma'ali and the Western Union. Our other boutique in TAUAFIAFI will be closed from the 19th this month for the next few weeks until further notice. We'll advise once reopening date is confirmed. Thank you, Manuela Waso, te loa o le tumai tai tau sala ya Sonia. E ana tātou whasalongan mo. Fe mana le speso na ila so la sales. Size 10, size 12. Oa. Oi foi chesi oi na fai mai ele announcement na. Kikiro yo feko oi foi sesi o ya ma na ia tele o maka wa do pensa oito Talo fatia ese foleni le mafuta mai talo vai ese foleni mafuta mai o leva mais stand fa parang aqui a Willem Olmau. Hi Willem, how was your trip? Hope you come back to Samoa and stay for good. Build your house here. Next at time, solo. Next time, don't drink the Vaifano. You drink only water, not the Vaifango. Drink the water from that pole. Tato company business ya ai fatalo fat pe le faso solo pe ya tato company Oi, Pivas Boutique na uma, manuia ne afiafi, ya sanga tele pen tato fatau. Sa wale tanto Freight Plus. Lango malo sila tato so formas fanau. Le fio ya Ramona le tui loma Ramona ya miso fa mui. Ya maloa ai miso pulenga lo finga binga ina to lo to tuaina. Le ba malo la tu mo te fa momoli. Ya malo lava. Mana tua va pe onai a mai lo pa ila ke lenga for me 3 years ago. O le temi le lei bola talanta fo yas fa to lo tomaite a mese Christmasi temi le lei lava ne fa tonu lo le avno ya ai manu o le telefone malanga fe malanga inga va le nga tele Virgin o le Samoa Airways I miss Samoa Airways
le ala walo fai pa anga ma tātou freight plus inai vai loa whaleata ia si lato Facebook page e te malamalama ai ia matali fesili so se mana o ngaulo e fia mna umia sa wai le tātou motonga malo ia le ala tanga moa so falisione malo lava ia na olo o maua o fai malanga atu saina ia uno tulanga lava le tina ina pisinisi ia famanuia le tua e fimlanga inga lo fionga tamai tai pule ia mai se la fionga ia sila ia ai mai se tātou pulenga lo finga luenga famanuia le tua ila o tau tua ia ala ta avale tongi o tātou fatel malo mo se mai fafo i se tau famanuia loto ina mo tonga i funga lei asi ani ai marketi le funga lei a wala le ta isa o tua tātou signboard mo tonga complex ia ai mai se le tua mea fale fa amati ia Mako, kali sia Katoliko ka ilo ko vikaria, ko al mako vikaria. Temi ala kala ka kisimas. Temi na fa amati. E fili la le mitanga luenga, pole ala fa amati. Mo ki ngo fa me afali. Ia le motonga. Ma ai na fale la le ai. Mo le sosoani. Ma ti akono pa pe lu mo la inga du ti akono. Ia ape o temi nei o temi na e fa e fai mea alofa i fo i au ona le tua i o whaafale malu fo i tunu a whiang te itasi e mise la pale kali si a Katolika o al tele o wha mati o te whaalongo ai o te mi o mati o me i o e kali si a tele i le whapaputonga ke Wisiano Samoa i ama le kali si metis ma whawhawhu e tawa le su e le i momo la kau sua e momo mo ki wala misa me o wha mati ai lor peleki bo we mai peleki every 2 weeks pe con il CEO pe ba ia fa mat no ka vale eu fa maki once aí o ka vale o ka sanga ai ko sala mo lo hai laxe ko fa ma vai nei eu vou ai laxe ka sanga si me il step sanga ia po le fongo ia uma vai uma ko mo la po se furu ni po se non ala fai ngol fai au so hai lam Io lì si no compagnia e sa po ia. Che fai le terrano? Uma foi. Ma tu le che fai le terrano sa fai le tu special là. Per un fai lo o le super sui, ia male cali, ia male la isa, lima tala. Ia pola male mo. Fitu tala. Masalo tu ai fiu o tau sambi ai vai all on scoops. Ai ka vai mo a ko vai is fare nga tela. E na le vai po le si foi vai le placa un ka. Vai batala falta to STA. Ia pena IPC. STA mal IPC sorry le ai o kere makua. O nga fa pe fa so pe. Fa talo fa la fionga e fa mtua inu. Ia ai baise pulenga mo finga venga tanga cha fa mai fafo. Ile una ia pe tacho ana va tau beautiful Samoa la le. Ia ngalu bu fa tasi a fio nga fa ma tmo fio tanjo tunu. Ona nei le nga sa we ka vale. Lengo wa vea mai kasi ki nga o ko le de le am i fa fo la pisi ka avringa i du ma wa ko ko kusi lai singi mo e va ku du le ngai i le vai nga fo le ai ma se ma fa i pokala mi fa la wi lo al ma lo le o mai nga lu fa ta se o ya ka ko ya ka vale va ai lo fa nau tilo i mea na ava pe pepa chips o apa ingu awara ko ngia i fa fo e ko ngi ngai mo fo ali ia o koena o kanga fa mau le sing a mga ai fa mau se i fa lo ako ia i lunga tanto live se i baka mai fu fa mo tanto nga lo le una ia tanto STA pokala me fa au le Samoa penina Pasifika ai le nga ka o penina Pasifika ai maka nga ia e la pisia se i tulo tanto nga lo fa ta se nga se le PC au ina tu pe le tise tele o taimi o lo va ai ia o lo fai tio pe le tise fa mole le fa ngo fie mo la to ia o le ngālu lue ina ia mauti noa o lo mau ele atunu le o tanga o le tisi ia me se folo na i simta wenga pe o tanga wenga swa vai tanga wenga o lo ngālu lue lu so fai tu la fu i bu fa le mai le o leo ma lo le tau tu ele atunu e se no e so le o tu langa ye o le waku pe o fa mai fo na fresh pe tau ngalo fo ia yo tu langa yo amata fo tau sa na ka fa pe nga isi kemi pe o le sa o ma tu MS rent what hai ama ele se ngalo si o ngalo ngimo
ngalo ngimo ia o kelo ka pokalami pa ele ngalo we le ngalo le mesmencho ina muri fanua elo na la le ofisa ina mla lele taime te malanga mai ai mana tua le mesmencho ia mo so ta vale tongi o ka sos ko inga ka vale ia mai se ia la tu fle inga family lo to ina mla lele ia e fa lat fale sinia car wash ia le o nanga na ia fa malo ne fiafi ngalu ai fe ngalu do wale ta to va ia ne foi po manuia fa manuia le tua fe ai 210 ia ne foi ia fiafi Palava Mari ia masala tato stato pese ia vai foi tato fatalo fo mal famalo tato nanga na ai pe on e fa fo mai ai fatalo fatia mana ia mane tu mo le mafuta mai talo falava le foi fa no atu Sydney fai lava se mafoti munga i Sydney ngi aso polo wal plan ke kem fa no longo ak wika fai fakalo fa ku uso ia Sister Regina ia na malanga la fionga tu mai isa ia mo tiuche foi mafaiva lo fia ngai ina i Wellington ia alo fangia le tu alo so i fo sister tima tofa le mafuta mal tato live lo na swafa na le fa ngai na mai lunga live ia o Sister Regina se tasi o alo fa singo ia show uncle ia to vi o mano ia lea e liliu mai loa tato fa salonga ia o ne tu ina tu foi lea ia o sina tribute ia poni alo faanga ia wafo ile tu malo ia la fionga ti akono malo lo man malo al temine la tato o sin malo lo ngateliu mai ia o nisi fo ia valvale alo fa ia mai se ia o la fa funga i loa ia tato tala mai sa mo e pe o na lango malo si ia tato kompania ngale ale ako group don't go away o tato news fire sina telo tato news pone ia ona ona motusia to na po tato fa salonga ia fire la usala fai sina telo tato ni spone awa tarese mau mai pea ia le ngila o laula au fa longo i dunga tato global LOABAY global networks ia taliu mai lue hol pesala ia ai tolo songa lue ke wa isela ai tele lue mai oi tom lue aku ia ai fa flog mai tato le te fatalofa ti Rebecca Vicesio malonga lue pala Julie Ropp ia pena fo ia tima tofa Sister Regina Sister Regina James Laupati malo se fo tela vai tom po fenga vai tom dele malo lady fresh malo fionga mistangango seki mai lua fiafi malo ngalu o le was full fa tolu siaro Tacoma hi tom yo tom la masio Collins o siaro le ala wala tom okay lo la mo ya sio le po fenga venga sio ia mas kamala vidia mule lui le fe mai mafuta mai Brisbane le tau nei Brisbane Australia o le wa sala ko se fulu minuto tal fa ia masalo ko ia lafta o le AsoLua nei ia le mate lo ma lo la vale tu atunu fa manu ia tu le tu mo po kame lo fa mo lo mistrango and Miss Murray vai de ula ga lo vidia mo fa mai Miss Murray u fa Rose na ko ma fa Rose au kafo ia o e tele mana o ia me o e tele mana o le me fole awa isi fa mer fa no fa Rose ole no money ia ma ko e te lo e Mari ata no fa le farosa ala tu tanga te asi o fa mai e te la ko e ai farosa le vatu e alu na tanga te titilo le tau o farosa pe to se la tala tau o le te fungala au le o ina te lo ai le lo fo ni tanga te o le tau la farosa i Samoa fa mo le moli ke la pa kau fa mo le moli ai o langa o le sunga ya vidia mo le mafuta mai Brisbane ala tu la vidia mo asi oi usa o le tau na farosa to se la tala la me te mala o farosa pe tupe ne me venga farosa money ya vidia mo ya no fa lo atu fina lo tuma tau mari fi mai o le tupe mana o ai ya ala la ko farosa e o le au le lengo farosa e ka o ko ai me se fa pe mo tuma tai e fa tau ala to me farosa te fungala au ma tupe ni tupe no nga suka laki ngal suma dia i fu o fu ya ola listen there no money is everything fe ya ai yo lai lava fe so atamri yo ko wasi ka pese fa lusi na mase te foi mana fa fongolo tato news ya langa te foi ya ole There's no other views like the Sky View Villas, perfectly located in mountains
800 meters above sea level, these beautiful self-contained villas have the perfect balance of resort and island. There's no other views like the Sky View Villas. Perfectly located in mountains, 800 meters above sea level, these beautiful self-contained villas have the perfect balance of resort and island living. We are surrounded by beautiful lush gardens and panoramic views of Apia and the Pacific Ocean, and still a short drive to the city. There's no other views like the Sky View Villas. Perfectly located in mountains, 800 meters above sea level. Meet our friendly and professional staff who are waiting to make your stay better than your last. So what are you waiting for? Island getaway can't get any better when you're staying with Skyview Villa. How'd it go? What's up? Aloha. Aloha. What's that? Crikey, can I have a taste, mate? You know, a moly moly. Tough. Very benign. Hey, come on out. Kakao apa pun? Uma. Single-use plastic water bottles are a big waste problem in Samoa and for our planet. Do not throw away water bottles after drinking. Take it with you. Keep beautiful Samoa clean and plastic-free. Bring a water bottle when you come to watch the Samoa 2019 Pacific Games. Fresh clean water is free for all at all venues. Keep beautiful Samoa clean and plastic-free. Moto mechanic vai tele fa sanga I malano fo nga tuai le ya saki o se au nanga fa bitoe sili ona le leimolo sa le quick service mo ta vale light light vehicles e ma fai ona sui na le fa mama so au ato le afi o yai foi le mato o nanga fa bitoa le panel painting ma le respray painting mo so se vai nga to fia fa le leo le tino lau ta vale a fia mai nei loa pe vala au mai le numera ona o tasi iva fa ono po le fitu tasi fitu one fa. It was really nice, really rich. The cocoa's real rich. It came through. The macadamian is good. I love it. It's good. It is very good. This is probably one of the best chocolates I've ever had. It's sweet. It's very smooth. Really nice. It's got the flavour right through the middle of it. It's good. Yeah, really good. It's got its own taste. It tastes very divine. Delicious. Scrumptious. Creamy. Delicious. Yum. Decadent. I like it. So very nice. Very good. Sorry, oh my. Yeah, all my more is young, so. Okay, check it out. I've got the official visit to check out. Relax, official visit. Only estimate of it. Say, look, you must go there. Come from a young person. One for a fair penny. I will more for survey. Don't go to a poor extra point for all of us. Oh, we're not so all of God. Say, I'm going to official visit for how long? So, later. Because you're not 50 days of practice.
it are the Bee Gees melodies. Excuse me, representing for the 70s. This song is taking right back because you can't believe it. It's a song, it's got a sweetness in the sound. Oh yeah. Ia, e tau lea nganga le whaanoalo e toi whaatalo whatua ni tu lao le afiafi. Ia, le tātou pokalame nei o le TAUAFIAFI ma le LOABAY, mo i lātou le whatoa mafuta mai, ma lo le soifua whaatalo whatua ai, ia ana funga, ia, o lo mafuta mai Sydney, Australia, ma lo le soifua nei aso, vili amu le ului, ia, Harry Willie, e te vise areta ma lo oso, ia, Tuki Talk, Joe Gardiner, ia, matala, tūlanga lua whātau huu. Ia lo mafuta me tō tele na Sydney o nisi o Brisbane. Ia whātalo whātua e tuangana ia Arona. Lo mafuta mai Aokilani. Whaapea Sister Regina. Ia a ole nei tūla i pean whai atu. E moni lava o lea wā. O whaapea o na tu ina atu fo ilona olo di sanga tū mau. Ia ma ua te wina fo. Nā le mawhaiona ngalo ngale nei, ia ale nei fo i ta maa, ia se tasi fo i, ia o tangata o lualan tautua, ia i le puleanga whaaki popoa sa moe ala tuwhinga, soani, ai le ngata i lea tuwhinga ti a kono, ia lea lava na malo lo manu malo mai ai, ina ua mahe ai nai. I whale wha. Ia, o lea, ia e manatua i pea le fionga, ia le ti a kono, ia Reverend Deacon Tovio Mano, ia e le ngaloa ngaluenga le lei, ia e mese lava, ia o moli mau sa whapeo ni moli mau wina i lo solfua ngalue, ia i le kalesia, ia e ana i le tāleni o le musika, ia peo na whaawa wina fo i. E nisi o tuangane, le ngata i sa mua nei o atulu o mamao, i mana tua i pea, ia le sao foi, ia o se anko foi fasino, ia te au, ia e meise, ia o le au po isa mo fitia i foi le ainga o no whalau pa ia le tua, ia wa e taun tawa le lei, wa i u ia te o le tau sinionga, ia ia o e wa e mapo mai ti ngā, u whainga taun nei o langa, manuia lo malanga anko, ia whailoa i le nu utu mau. Ia, a o disi na wha mai senga, ia ai mese wha mai senga, ia i disi o a inga e peo na whai atu, i se taimi o sola, se tasi o a inga o naolo o whia ngai, ia le whanau, ia ma le au pongsa o na o wala au wina, e le atua mātua te mea tasi a, wala au tama, ia ai mese o tina i le aso e tasi. Wha mai se le atua le whanau, whia lava le awhio anga o whia le a inga, ia o lo o whia ngai ma le wha noano anga ma loi mata malingi, ona o malanga maliu male oti, i le ai lava se e whailoto, i le ai lava se e tū matitee, ia o le finangalo le atua, o le tāo e velo le mani noa. Ia wha mai se le atua ia inga lotu whawau, ia i meise, ia o si a inga o si mawhine, si tina tala wōmala na pepe, ia i nā o le whanga o li isa vai semi, o le tui nātu le tātou tala fō. Ia a moi lātou le whamana tuina o lātou aso i fua ma aso whanau, whamanuia tele le atua, ia i o toa soifua mas whanau o toa le maua, ia i meise toi whamanuia toa i le soifua, le se a Valentina, tō vi o Savea, ia o whare whā, mai tele, matufu lele. Whamanuia le atua le atua ngolo tolu sufita usanga, ia whamanuia le atua i lau tua i le a inga e meise o le kalesia. Ia mai la tō umalawa lele o maua, whamanuia le atua, ia te o tau. Whamanuia ngā soifua mas whanau o lo lango malusi e tātou kompania ngā lelei, ia o le Freight Plus i nai vai loa. Ale a tātou oisi na malo longa minute nei taliu mai, alo maia, ia lau whaafonga anga, ia tātou tala mai sa moe pe o na whaatatani mantua tele. Aua e te alu ese, pa ilau kofe nau malulu inga, pa ilau coffee mix ngau malulu inga, ia po lau iputi foi, ia sui ane, ia ma whaalongolongo ma tātou musika nei, ele umi taliu mai, whaafonga ia tātou tala mai sa moe.
vela ve toi fatalo fatu nei tu la pe al faiatu ia alo maia ia ma usi maia lau sila ia so poponga nei o tatu tala mai Samoa e pe ona lango malusi iai le tatu company ang le ale akubu e to moa te tatu tala e mo manua le fati a sau mala ya tiai o la ngona le whanau noa ma le matuitui o ti ngā o le oti o lo iai nei se ainga i le whanga li i savai o no le mo tu sia whawha se i o le maaftanga ma se tasi o sina a talavau le ana mali liu uma masiana pepe whau le whara mai tele mo tōtua i le whai unga le vai aso o le tae au nei le ana mori o tu ai tino mali liu se nei tina e sua whai a Victoria le ota Samuelu masiana pepe whau mo le whale maliu i tua sivi Italia ia so toi sauninga mo ila ua uma e pe ona fuafuaina i a inga ai mai seo si ona toa lua lea na whato a malanga mai New Zealand na aua i atu i ngā ruenga whaitaimi whaalia se tasi o tamaitai o le a inga lea le ofina ngalo i whailoa rona ingoa o se misterio lilo ia i lato uma o se tala i whaate ia i lato le moto sia whafua se i o le maafutanga ma le nei tamaitai e whaamalo ma tau na winga tau safia Ta uele nei tamaitai paulu tūlanga na whailoa atua le mauta ngā se ia i la tau i le vai aso atua na tau fi ai Victoria. I le whare mai tele mo tōtua. E maua lunga tele no na tōtu. Ma lo tau mo whai tonga fitinga i mwhai ai ona tu SSA ina. Malana pepe fōu. O lo ta auto pea tino maali liwa si nei tina amasiana pepe fōu o le tama. I tua sivi e whātalia i aso ola ua tu e sauninga. Wha mai se atua i le ngango le atua. I mātua e mai se o ainga lo to whāwhau ai mai se lava ia o si ona to lua o no le wala upa ia le atua i sinei tina antala vau masi anu pepe Inisio tala le aso tofi nei le o whaamaunia mai e lango mau ai tino maali liwo nai alu toto le ana tau fia i leo e whaia i aisu e suenga mo le lua vai aso o le alu toto mo o se pepe tama lea i ono masina le matua e pe o na o mai temine i ono o sa i lia pesa ona tina Mana la fua ina le ngata i whale o le awhia anga lauli. I le masina o tuanai. O le pepe lona lua o se pepe teine i le ana la fua ina i se kānone la pisi se i tulo. I le wafu i muli whanua i le vai aso o mawai. Le pe foi o na sa i lia pea e o mai temine. Se tina e ana le nei pepe o la fua ina. O nei mata opo e lua e tolo i ai mata opo ni alu toto i aiso o tanga i tina Samoa. E pe na whatalia e foi se aso i tula i ai luma le whamsina o mawalunga. Se tina o Samoa le ana la fo ina fo i sana pepe i se la pisi o se fale le ta ua se i tulau i Kuala Lumpur i Malaysia i le lua vai aso o tuanai. O nei alu toto e toa lua lea ua fo ina tuarif so soani e samba rianga lelei e sua fai a Celia o Sullivan e so soani a ina mtanga luenga leo. E te uina ai ma fale la wasi nei alu toto. E ale stau ninga wha pitoa le whanua tanua le malo i ta wha ingata i le aso finei. O se sauninga o maliu nei alo toto o whaadia le awha tautaia lea le manu le ka le stia aso fitu i lalo vai le tae o lava leo le aso tofi o le vai aso nei a o le ilango mauina i o la o li sanga tu mau i tafa ingata. O le vai aso ma vai lea na wha malolo ina tu mau ai nisi o wha masino o le wha masino ngā whanua masua wha Samoa e tolu o nau nisi o wha vai mata i ala o wha maunia no la tau so lia ma le tau sisia. Peitai le wau ana na file le fa tau to ina ini fa masino to tolu o le fa masino o fonu mo swafa e sui tu langa i nei ava no ta wala vai tolu mo le fa masino o fonu mo swafa Samoa o ila tau nei a fia ile lua o papa so anai tu autu ka lepo tu autu ma leu alani ulia ilana sauna o fa bituana fa ria ai le afio ma le sui fa masino sili yani ava mata keli to ata loa i le tawa to finga le nei o fa masino o le whamasina o whanua masuafa o na lo tāgo fia i mea sina ainga sau no ni ava o mea sina nei o le afuanga ma le mafuanga lea o le o langa o so tangata Samoa o mea sina o a whei matapui ai whaasino manga ma le mitanga o so tangata Samoa i lana sau no anga whaala e au na sau no ai lea fionga i ani ava o le ale tau mate e whea ngai whamasino phone nei mwhawhita o dio ngā luenga peita i e te tau ona pi i ama i lea tua e me se o tau tonga e mama ai so se avenga o nei whamasino to tolu e a matalia le vai fo la to finga whamasino o le whamasino o whanua masoafa le esa ili fo atu ai le tele o a inga manu i ngā se ngase o lo whianga i ai mitā upo le ngā tau suafa
ai mo se lavo ele o whamasino nei to tolu le usu i tūlanga ia fionga i whamasino o whamalolo ia seve ali i pāna pa vee la vea si osi Hazelman whapea i manana i polonga Ioane. O longa tuina atu nei le tali a le tina e luasu rata usanga mai ngata i vai savai leo lo moria i moria ngal fasio tangata pai valea. Ato ai ma le wha au penga ina se au penga mtautia i luma le whamasino o maurunga e peona ia i le tae awana nafi. O ia leo au toa misa tia leo wa ia tali te te morianga o mane ia tau wala atu i lana loia. Ia Donald Kerslake e peana fufonga ina i luma lana fionga te mai tai whamasino ta whai malo le ilani tuala Warren. O le aso whao mea tau sanga whau le watu ina atu ai le fionga ia ta whai malo le ning taupu. E fufonga ina ai mau po le ilo ilonga. O le mataupu le ne peana wha atu mo fo ia tātou tala mai Samoa ini nai mai aso e le mau atu. O lo tua ia ai e le tua leo le neiti naino na fasi o tia la na pepe tasi tau sanga le matua. E whawa ina ile au salu tu e ta ina ilo na ulu se i tulou. O na o le onga o tele o maanua o sine alu au toto na maniwa i lava o ia. Mai neisa wanga na tua ia ilo ntina ia au toa. O lo whaatalia tau sanga fau e toi funga ina ile nem taupu. Ma o lo tatala i tua le neiti na tala wau e whaatalia ilo na whamasinoga. Ma ia inga e le mawhaion toi la talata ila na whanau e totonu. Lea watu ina atu i lalo le vainga alo na tina. Inisha tawa mo whaaria sifina ngalo le afionga tamai tai loia ia unasa i unisa apolo. E tu sa alo na taa tonunga i le umi o na tau fio tanga lo sa Filipaina ma overleni. Oni ali i pango taa. Lo tuli ala whaasalanga solo atoa to este mori anga tau whara o whasa inga malfasio tangata. I sana sa unoanga i LOABAY tai ona nafi. Ne whai loa ia unasa i tanto tala mai Samoa. Was fulu valu le leila mama sina to ta fiana i nei pangota i sela. O lo i le ofisa o leo. Ma wao ia i o la sa o lo tonga e va ia inga. Ai le ngata i lea o leo i fafo i malama. O le vea ma vai le antalo no ina i le apiri le nei luma le whamsina o apiri. Leo lo whatau taia nei. Ma o le tali tonunga le afionga ia unasa o mafua o le tatala pangota nei e toi ave to ese i tan malala. Ona o lea walo o tea i luma le whamsina o apiri. E whaatino e papalangi. Mo le sira fia leo whaafonga le mafu anga le tau fia o tanga lo sa Filipaina ma o valeni sela lo ofisa o leo i pia. O no tua inga o la wale ana tau la boi se tasio o tau pulenga o sola anga tele a pangota ile amatanga o tau sanga o mawai. O le asa lulu nei fo ile ana sau noa i unasa o le afonga ina i dumo al whaamsino ngata alo sanga. O le tala ina i tua ma le pauloma le mai fai ososione. Mai le to ese fatale ia la taupu e peo na tua ia i le taupu le pule fa o le maliu le afionga le lipa le mia o Samoa. I le mataupu e peo na whaaru atu e tātou tala mai Samoa i le tolu wai aso o mawai. Le ana tangata wale ina i se tamai samala e ulo e ni tau le lea tala vau stua wha. O le tae ona nafi le ana tutu la ia i la tau nei lunga le whaamsinonga maulunga. E tari o la tau morianga. E toa tasi le ana whaionu whai loa le ngoa e whaatalia le isto o tolu. O na lea le wheutanga i maa tau loia. E tusa o tua inga morianga o moriai. O lea li o maa moe a yesi. Le ana whai lolo na ngoa o loa awhia ai le toa wha o ila tau. O loo moria i morianga al whasi o tangata. E peo na maliwa i Setema e toa ono al whanau mai samala e ulu. Ma o ila tau fo i nei e mai le awhia anga lava le tasi o samala e ulu. Na wa ia fa muri al fa msino ma o lunga ia inga ina so nei na malanga mai savai ina ia mori ma wina tau manga wala to mta upu de ai pe ona to tu watu ai mole aso tors fulo na sina lene ina ia mo sa va no e fe utanga ia ina to nei ma la to lo ia de o fo tu la i mo la to e fina wina la to mta upu fa msino ma o lo tu ai la to nei le tau ai ina ta vale ta ma o maliu ma mafu anga le o so nei ta mai fafo ai tau ai loa i la tau nei o lo molia i nima ma liwa i lava i le vaenga na tua i lani ta vale. O le tai afo ia nafi le ana tua ai luma al whaapsinonga maulunga i se tasi o mawhine toa lua ai tamai tai. O lo molia i molia anga tam whai wha o le oti i stangata ono al whalawe lave. Le ana fi ai se tasi o sinana no atu e au maisa na wha na wa onga i le aonga tūlanga lua i vai vase. Ai wha o lima i loni tamai tai i luma o le pāle a onga. O le rei wha o ngā lima nei wa i lava i na aves neiti nana a fia i whare mai o na manuanga mai nei wha o ngā lima. E tawana atu le lalo o ia na tu ina atu ai tali tea pai pai tele Halloween sleigh
Malanu ola slade luma fa msino e pe na fonga ina te mai tai lo ya Trina atoa. I luma ola na fionga te mai tai fa msino ya ta fai malo le la ni tola ware. O toi tui na toa ile nem ta apu mo se ilo ilongan vai aso e amatalia. Ile aso sulta si o meo tau sang fau. O le nei fa lave ne fa dia ine te leo se afianga ona fa na o sinei tina. Ina wava ai fa o ngā lima na whaia I lātou nei. I le tina na fia. Ai mai se o nisi tamaiti o lea o ngā na o lātou mori mawina. Ua whaia I matula fona nisi o anga tūlanga lua tau langa tānu mai lava le nei fa lave. Ina ia fa mamaru loka ina maua pā I tangi uma. Ina ia wane I toi tūlai mai in fa lave fa pēnei lumanai. Tala muri toa lima ia ni ali in tutula ilum al fam sina mo lu ta na fiona mo dia al fa manu e pe on tua ia ilum ila tau nei. Ile nei mata o no fa dia ai o ali nei mai mun fa no la tau fa sia se ali. O lo te mai mare a fiona no mo dia ngol toi fai nga ainga. Fai fa ma lo si por le rape sei tu lo. Ilona lava to fa fine fai sei tu lo. Ma tu uma tala ino ia tu ai le ma fai on toi o le a fiona le nei. Peisai na wailoa ali nei to alima o to o atu le ula lea o lo tua ia ma fa te amale afio anga I tono le afio anga o le mafu anga le o lo la to fa o limai momoli ai no ai le tua leo o se mata apu le o to so po le afio ma mai tai fa sina ia to fa ma lo le lani to ala wai ina ia to fonga ina le asma fu vai asfo ya ia tala no ali ina ia to alima ma la to lo ia e tu sa le mata apu o mo dia ai ono tu ina tu ai no lea o la tau tali luma fam sinonga o lo ta fia le ali le ana fia le nem ta opu to ese fa tali ai le fa fonga ina mo ri anga le fai nga inga fai fa malosi I samasa e la so tanga ai mai so lia o ai inga tala ino ye tua o ila to lima lo mo lia au fia tu mo Josefa se ni o ene Peleti Paulo Richard Tulua makeleki faleiva fa fonga le atulu ai mai so tanga to paanga ia o sam whainga nei ala ia I o tonga tātou tala mai Samoa ia pe an whai atu le mafua anga o le umi o tātou news no le ana motu sia le po ana po ia mātu I nātua I loa ia ma news o le nei aso wha malo lava le wha mai ia o la tātou o sina malo longa pupua nei taliu mai wha I unga tātou po kalame TAUAFIAFI ma LOABAY. Check this out. Now walk it 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 out. DJ run down the track. Now walk it out. Now walk it out. We at it again, baby. No, now walk it out. Here we go. Now walk it out. 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 Now west side walk it out. South side walk it out. East side walk it out. North side walk it out.
DJ. Pitoa e tuina atu ia aisa savea ia o lia whaatuai ma poseta savea lii aita asiata le mafuta mai New Delhi in tia whamanuia tele le tua ia te utau leo mawai na atu nuu whai asina mamao ia o nuu foi ia o loo ngā lulu ai a loo susu e lava le whaamalama ia matilo tiro mai le atu nuu naula e ai aia whamalo ia Sister Gina, Brother Arona ngā whai akalai, whaatai lava mo whaamawhan whananga, Johnny longo ia, tau ti, ia, mā lo lava ia te o tongane, ISC family, mā lo lava le mafuta mai. So tele lava misa ngango le ma wai mafuta mai Sydney, le wha mai whaiasing team munga tele o Sydney, i le terminate, pe ona iai i Harry Willie, ia le wha mai manu hu kena ki mu Sydney, ia, mā lo lava, ia ana funga o Sydney foi, ia o Tom, ia o Seattle, ia iwa moe Tom ke mini, ia wifi kulai vave America. Ai vave tanto le aso i tas. Lai mata mai, ia ai le o comment mai, ia mo masani le ia Tom. E pe fore le lai pe fa makasi me fore. E pavo i fika nga fa makaiva ka me kiki e. Peo vai ia ka ki fa nga ngale a vempo i vai ke mi ka i vo ngale ia sniper. Na sniper me ko malo oi. Oi, oi, essa foi news. Eu uma coisa, oi, Rampo, também. Oi, Tom, Tom Rampo. Você lembra como vai ver? Vai cá fora. Oh, fia Mr. Forogenic, so, olha, olha, ela faz pé, mãe. Oh, e que hora almo, Kali? Mulher lei fez olha news. Malusi é popular, Tom. Pau eu tô. Pi, pau, vem ali. Tom, esse time to mata fale, me lá ele. Maka sao mai. Eu te fala, tá fama, me lá mata. Mas só eu tô tendo foi lá, tu falei, tu não ia foma. E tu ainda mata lá. E foi vai cafa. Vai cafa foi. Mas foi ainda hoje que kasi o vai o maka. Ai malo vai lá Mario muita tu news mata o fie ia sa fala longo mai ama to. Ele na te fala longo mai to. Kai amo le vai. Ia au ia turanga na walo fa mea o Tom na sa me se mai le vai ave ia fa pis sa o le Tom so ia wa fa makasi me ave mai le vai le vai ai o le news fa no na ia pe na istina na me se tama ia fa mai to ma lunga o fa lo sino o que eu fa ia nei fo mai le fa no se fe se fe sto tasi o ko yo eu fa malo fo mai ai pe yo le turanga le mali di umol pepe martina ele turanga le toto mo no que fa ele si me e fai foi dele e se fe mai sto tasi o rau ia mantu foi ma tau fa pene e tele ana ave foi tionga al to tele fa ma ai mani so foi ele si fai loto ma ele lo fo i tanto pole ale me sa vai tele tu ole tala mo le fai mai ni si ala ainga no fa tata no ina ole teine wo te ia wo fai mai mo lunga lo na toto pe fa fai talia ia ole ala na ma foi lo fai mai na fa na mai si pepe ole pepe ala tama ia wo ma liu si alo toto
ai na ola la sina pe tai muli ane pe 2 minuti ai maliu loa o fiu e fai e tonga fitinga ia ai ona o le toto mo maua lunga tele ia o le ala le ia pe ona fai atu e le ai lava se mātou tala e fai ana o le wha mawhanwhananga e tuina atu ia inga ia ai mai se o se ona to alua le ana tangi mai ala ia o whailoa i loi matamalingi le matui marti ngā le oti wa le o to alua ia wa amia le tua te miatas e mawhaiwha e uira mon tatu whapei fo o le whinangalo le tua ia ai pia tatu ai tala fo i masa ni whanong so ai e leo se whinangalo le tua o le whinangalo le pusi wa le sa ua le pusi ia ta ai le pusi ia le to ina le na maliu ai pe o le mele ia ma le tele sa tala pia le me to fata mala o tatu ia le intulanga le maliu ni stata o le fata mala ia korsia ia uma to inga fo mai poto sa ia wali mafai la vona sefe mali masalo ele foto faronga le sta fa pe wa tele lo pe sta mo fa tele kises fa pe o la vi fau mista ngango e saundo tele ia o le tele o isi kises fa pe ia le kis vai mosola to mai nefo isa ma e vai re kama lo ma ko ia ka ba ai le kangi awe we ba wo maliusion to lua me na mato ma lo si na pinkol po ai anu lo tai au il fa mai fa lo no ting al ma fa se tulo poi ai to so mai fa ta fa no wo ting au ti mal pepe fai iwe be fe ala le case le ia le se ta to ala no fa to le fina ngano le tua ona le ola le tua mo to ave le tua lona tangata ia fa mai senga mo ainga no twa va o le ala mo lo mafuta mai ia ila tau ne o tātou paanga ne Risa Ta'ala ma lona sai fua Peter Brown o mafuta mai Queensland pa ese whaato ese ma lona sai fua ina nei tūlanga lea fia ia o le tūlanga lai ia tau whanau tātou wawai i le tātou tanga benga al falma i koni tu tupu me whapea a whai e wawai atu i tūlanga whapea ia tau wana ave le fine repe ave whafu whanau wai pe a whai e ni mafuanga i te si le fia le forma e ono o ali maliu stina por pepe fo tu não vai na ia matala ma urso fortina e pena foi mesiano pepe e fa no ai lava fa mesia to le tua ia o pe i me sola e tu masani no fa longo mo fa kosanga e te le lopo to tu por termine ia sola io fa longo mo sa fa to sanga sa fa inu tu e sola sa to le amanhã foi le pia fa nga wal finga ia va ngana fa to sanga ia o fa longo ko lai po la fa fo vesilia a me samo tene foi to fale se va fa fon ta tu fa na we linta ma io fa longo ko vesilia fa to sanga ile ti mai ka ile fa nga ai le ka kala ai le ka o me ka ma lo pepe te le te ne fa na ka o mo te ma lo pepe al me ye o le ne vai tani o le o fa na watina ile do a po a ta ma lo to pepe i fai mai au la aso te masalo ina mana na o ali le fato sanga nei e tau mai ia to lo ta ma so le wala fai kala au e mea ia o le van tau fa na mai o le ko koso mai de do pepe vof ia ala la tam fai ta ia como fai fa fai ta la vi tau mai ia ngai wanga fai mai si tini o fa na lo ka ma vai ku para au me skin vi fa na lo ka ma Iero le kosanga. Ora ko no kala. Io aku lo ka aku ka ka o mo aku fa ga wa no ka ba. Anga o ki o fa ngal palang. Ele fa. Wa fa mai se lo mai mo tanga tele ka. O fa ga pela wa. Pala o fa lo ki kinga. Vai ko ku me ai fai kala. Ole o lunga la le isu. Sua. La le isu. O ke lo pa mo ni se la su mo ni vai. Ai, e ke lo la fai em coco. E fa sini fa. Mo nga bebe ko kom. Ai ke le la nga di foi le bo ele masala ka manu pe lo e sa fa mi gifu. Ai ngai me ho pe ngan kopo. O nga ali o ke lo ele o mai makong. E pe mo se me oi la kwali paka. Misalnya nggak lo kuala iya ifa ya o faro kuala iya ifa o fa mai kala le nurse felo ko lai fa le king ako ki asa felo maka kiri magai kai por
La aku ro mara ukama ngar umi ya ka wiki ngol. Mili al pa ku o nanga ole popo ni mama o le ko. Falo. Falongo ia ui fai rai roa fai kala ngi mena nus falongo ia famai amule sho ko no ki lua ko ngai fanga iwe ia ai o ke ka ua ku ke ka ki ngo ku yo mo ile ngi yaso ola o ka ua ku le mere ku me sa ka ia ala pi e pa ngi le bol le a hoki o le me ka o fingi o ka ma ole la fai la ka fashion ile fingi o le me ka ia ma me fingi ka ku ia se fa wa Boleh levar. E foi mai ia o ke o fe o le mas ngala ku le fale le o ko e lu foi ai vele anga ko vele anga me foi le ka ko ia lu far solo vai ia le wo ngai la ko lama lama me to tino lama me anga lama lo le popo ma lo poni popo ma ai fale li e ka pera le sunu ngali na e o foi le ke mire ma ita mati ave lo leo to mititi fa ma i fa mai mo fifi runga ko mai ia vo ma fi o lai kangi ia lo fingi kangi o kangi lo kuma lo le o kangi mai ma fa sion ko lo ia lo wa masala le ma ke fe o i mali ma fa ya onga wi ia o fa pera kuma lo ia nga o ia ki o ka kangi mai fa ma fingi la ko i mai ma o foi le ma ke fe o i mali Vale, malo, le que fenga lunga. Le finge ver con. Le finge ver con o le nga si la le ko i va fanga, o le fe mai ka fa ngolo nga ko do. Chamacho aiva. Ya. O yo ka malo nga fa ngolo ko do chinacho aiva. Ya fa na ko iva la fa na. Ya o fe mai lo chamalo son tolo. Fa ayo ko ko fa ngolo lo ngo masani. O po Mary Até a causa sim, eu falei o makalasi mai matalasi o teleto fai ngoa o ia matalasi ole a mata tu nei ole au fai ngoa o tina to iva yo fai per fini okay spoi ya se me ala o ai o tu tomo le fale tina to iva sa meska kofe tina to iva o da te me fai ele ta fata ya wo foi tono lotu o makango ki naka lingo lo fingi o se so mo shopping la ke lele mo la algo assim fini da e fali fata ale la ve mo fo kama lo busa vari voli la va mai tinalo to iva ta to wo le fale o tinalo toa yo mai ko ku mer fini o fa le ma la ka so ma tuta mo ta yo me la ka so po a fa me ele fia ya mai tinalo to iva ta ko wala ko fa sanga mer fini re ka mai tamato tasi vai tamato tasi alo fa cari vai perfetto me uno malo chi vuole che ma cara ma capire così asiano ale mala si da me lei è così amo solo Oscar ko va ko Joseph afoi Joseph afoi ma futu mai tara fo lo sunga ma no tua ya pena fo ya po vediamo esse o vediamo nesse o Filippo de Ola iles esse ai para aula ya Joseph afa tamara tara fatina tama ya o sa finga tala ona tau fa ngalo ma fo tia ia o siti na fo na le sa fasi na vai base ia o na wa ma fa tia sina tina ia ma sa o tula fo ia me fo tamalo lo ai po wa lu tina to lu na eu va fa e lua me fe o e me sa pelu se tu loa o fa lua ma be yo o le alu fo le si ai lo le popo le ia okay lo ala ia ka ilo ia se me fa pega ale winga la kom tala po le ala va e sa e so dia le tura fondo le se me la lo fo e fasi le fa fingi tu ai pe alo ia tu la fondo
Ela tala na fa tu lunga tatu LOABAY fa mo a me se lava tama lo e po ole mese por fe a nga uma lava tama matina o ngari ya pa mo tu ti Apollo yo ni vai te mu sau e kam fa lava tatu ke tu Apollo ka fa te ri malua e o te ri matas nga sau mai ava pe ata silo lima ya lo vai di so lima so le tu mai o lima lo te e pela le mo ngari e pa mese lava tama lo e tele na tu fasio ti e sta malo pe ta faise la tu fa numi mo to lu ya tu langa e mal yo ona lu le o ti malo le ya alu e fal pui ya a fera na alu e fa finge ni o le na alu finge ni to television to lu e mo ya ale mo mai lu la e to lu tu malo e to lu pa fa finge na to alu fa si finge fasio ki si finge ka foi o que lesi ai alu lesi fa mi pui ya ale fu alu ka malo ia fa ngale na ba tu ai fa o le langa e fa pena o le langa ia o le langa e fa pena o le langa o le anga sala ia awala nei fa dia lo le ai mana o le justice ele o le tani na mo yo lo walo ta pule fa si o ti si o so tagat e sa tu la fono le tua fo tuanga na mai le tato po kalame ia o le nganga fa aftai ni tu la le fiafi o kasi ko kelo la ko e ma fuka mai ko ki ko e pafa miska ko amiwa o te talo fa tia na funga mai vai o lu pelo fufua fe ka ia ma po niu yo si kasi asi ainga mea o le ko avalo e kofu mal kama bu fe ia to sa fa ma lo ka ma ko sulua ma lo ka ma ko sulua la fa si o lu se se o ia mo e va au ta lo fa lava lo ma futa mai papa toi Oi betoni, sorry. Valo fatu mo lua a Mari Favelilis Siki Pokalame. Pero foi ma pa es fatu es love you. Na, mas sorry tu Pokalame na Mari ne fiafi ya. Mo le tu fa malo mo fa tai la tu uma eno afuta mai. Ele ngate lunga tatu e misa lunga tatu YouTube channel. E fa pe fa lunga le website e mo tatu Simple Radio app. E ngate fa dal mo le fa tai na tatu company. Ya ole fa mai o tu mana tua. Ia nei ai ngolo mafuta mai makulata anti le makulata mafu o mafuta mai Australia mai se anko silao mafuta mai o Kilani fa manuia le toa tato to fe no ai foi e se tai milata mai milata o mai le malanga mai wato sa uninga to ma ia Reverend Dickin to vi o mano fa manuia le toa ia to alava awala uma na fo ia mata o fiela so to ma fa manuia le toa ia to uma ia ma ai nga uma le ma wa o tau soa falo ma futa mai ka mandia le tua ya tau to tai lava ma futa mai tanto po Kalame ia tanto po Kalame na to fa ma wina ile nga ngol fa tai na ia tanto business company ele ngalo lo o to walo lo fam lo to ngale le ina ia ma wa pe tanto po Kalame le aso mle aso tanto to fe lo ai sta o enga le lo fam le nga le o le tua tanto po Kalame tai mo wi ma LOABAY ia ile lo fam le nga le o le tua ma futa mai ai ia mau e foi se ata ia me se onisi o vainga o le afa pea ia o na fai no atu nisi o issues ai e se me o so ia le ka ia video mo le lu ma lo lava mo tato news miss fresh fai mai se lua poka pe kusama le poka stoi na Pera foi nga fe akalai fe mai alu ko so ese isi sa ole ma ko koko. Mai so ese ma ko koko e wolfa si wolfa fini. Mele kon le mai tango lima lua ile vai lo to lua. Ma lo to atu lo fatu o sesa mai o ya na akalai thank you e ka peso tara tatu po kala ma ni ana to io tatu to fira tao awa ni ngalo tao ma fiafi tatu po kala me tatu mafuta ipea ila to le fa futa mai simple radio app fa mo le toa e mesel tanto YouTube tanto to fera ila so tao mo termina o la senga ngana o fa pe le tau mali e poto tau tai sena na tu yama fa mangalo ma ua ale nganga tanto maua ia se fia fa tasi ia la tanto po Kalame nei tao enga tanto to fera ila lo mo la le toa mo termina. God bless, love you all. Mwah, mwah. Ila
anga etia lo uloto tumu ile fia fia lenga luenga la tautua awe itai wa fia fale alilifua ni eto kama lo leta wa ele alla la mai eto lela